Kajing gendet ba kajing kuslai kalawan mentah hari lom karo hadin kajing yap jong wai unong pang na kaklam COVID-19 hagasir penengkong hatura hadin ars nem mentah. Uni unong pang COVID tulayap hapedeng kajing sumar hatura Holy Cross Hospital. Uni unong pang udai uladon sa bawais nem karta ubadai nagasnong New Bhai Bari kabahap hagathai Raja Bala West Karo Hills. Lawan rayu syatura mentah lasan sengi hadin kajing ngot pang na kajing sitom bandring sen banjing sitmet kajing pang kelanang banjur yu bakhado umni ubre ula klano bat ulalong penengkong baniap na kani kajing pang hadin arsnem bakawan shop kekelam po kajela ki doktor kimna satya berpentikna la umni unong pang ula injek yada klam ni namar kajing bumdon ya kikot kisla watla kibahing hasem kilakam ba uladep ban aya ke injek kane kajing yap bagansan kelapung kuslai biang namar ki pai ba hari lom garo kilami letrai lekta film kilar jing yada yalade kajing pundon kam ya gimas dur kmat kilaja hapo kathai bar ki breu kim pikir syo watang ban saj bahaya ki tiru nelor kajing pencinga yalade na ki waipat